Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki borsen shar jong ko West Jingbthah Hills District haka nyotrik ubna jemang arjar arpuway kila hab ban pha khang kherdep shwa ye ka Ïawmusiang na ka daw ka Jingbthah Ryntih jong ki pai ba nong thet nong pet ye ki kindon ki balaptha de ka Sorkar jilla tang na ka daw ka Jingbthah bat ka Jingbthah ban thet ye ki marba mardi kani ka Jingbthah khang kherdep ye kani ka yaw ka long hadin ba ki borsen shar district kila ailat ban play ye kani ka yaw Ïawmusiang Khang bagi pajba kin yo ban thet ki marba mardi han rei tang hadin katto ka nei kenta lahab ban khang biang namar ki nong thet nong pet bat ki nong de ki bamshim la bot Ryntih ki kendon ki ban yada na ka jingyabit ye ka jingpang COVID-19 Ini kalian yang kedua pasang tempang Ïawmusiang le kebu ya kini kaya ini apa kajing kerelang syuruk wa kaseng rajwai nei di daw hadin wa katu kami kenta chami wa kini kaya the one nawro ki nong song apa kajwai man grounded ko mem de kita ke social distance mem kajing kerelang kamtam ne ki dong dai ki dong thele te penman no yang agorong bachnong wa ufun ya district magistrate Deputy the one lang with police habi kau Khang ni kaya nei bentau yada ya kajing spread yang uni kujut nei bha karwai man keski dangku na kubi ke kenta sibi kenta aku kita wa sini kerelang kamong na ne kaliang ke nong do ne kendi register de e ya ga town announcement ongi wa kerpali ya ginong dai suruk wa ginong thela chang bha ki ya kerelang they will yingi hagi lain kakam ke order ke protokol yang government yang health department and very haperti kita jing lai kamu kenta break ki lene violates ki yang di rules ki wa health department da ega chi nei di dam ban se hab yu ka Khang ka gani ka yaw nimta bentu kusni